Kaadwan iti adda sawanan, ti lalaki manang imun ken ni baketnan, nang nangruna no at mapaniiwan. Ka-textmate wenno kasar-saritanan, mapantun agbartek sa kanto wag wala, na sumangpe ni baketnan sungatin na isumete pagrugyanen ti apada, kaasin ni babae nung isukit kabilen na ngem mapay si kalakay ket saan metakas jay no maminsan ken siya payen tay maupay di nagsamet ken nayayaten tapulos mentajak makita nagimon ka kanyak na siya tay kurso na dada. Kaadwan iti adda asawanan, ti lalaki manang imun ken ni baketnan, nang nangruna no at mapaliiwnan. Ka-textmate wenno kasar-saritanan, mapantun agbartek sa kanto wag wala, na sumangpe ni baketnan sungaten nan isumeten pagrugyanen ti apada, kaasin ni babae nung isukit kabilenan ngem mapay si kalakay ket saan metakas jay no maminsan ken siya payen tay maupay di nagsamet din nayayaten tapulos mentajak makita ngagimon ka kanyak no siya tay kurso na datan at pagsasaong ati imon tanda ni ayat ken no masubraan ayan ayat ken maragrak intay nga rod liklikan talabes sa panagkatap tapno na yan ayat ken kumayat ngem mapay si kalakay ket saan metakas jay no maminsan ken siya payen tay maupay di nagsamet din nayayaten tapulos mentajak makita ngagimon ka kanyak no siya tay kurso na datan di nagsamet din nayayaten tapulos mentajak makita ngagimon ka kanyak no siya tay kurso na datan.